Kumsalo inavi, Sariki Chusni, Tupulani solo, Katanikini no Mukubidi, Ayeghiqha Sutsa Kithe Akoto Kami Pisni. Sariki Chiribidi Ashirani solo, the Hindustan Times Sutsa Kithe no Pikyuno, Ukraine Gaku President Volodymyr Zelensky no Pikyuno, New Ukraine Gaku Wishmyokono, Russia Gaku Kars region lo, Russia Wishmyokovo, airbase game bidilo, drone bomb vesevetse ipi. Ukraine Wishmyokodola, General Staff Mkono Pikyuno, Panong Russia Wishmyokovo, airbase bidilo, bomb vesevetse Kutipo ye, long range drone bomb koke ipi. Russia Gaku airbase bidi, Ukraine Wishmyokona attack Shiveke koye, Lakina, Kalina airbase. Lakina Savaslika Air Base, Lakina Borisovglebsk Air Base, and Lakina Baltimore Air Base EP. And Air Base BD Tipoliki Kumopo, Russia Gaku, Voronezh region, Kars region, Nizhny region, and Novgorod region Lagi, Ukraine Wishmyokono, Bomtomo Vesevetse EP. Ikimo, Russia Gaku Defense Ministry Kono Pikyuno, Ukraine Wishmyokono, New Russia Gaku region Tipokolo, drone bomb vesevets Gekodola, Akena Chitsni ye, Space Kungu Chekelonon, New Russia Gaku air defense system Wushina no Peitana, Vekamba Kavase Epi. Itagi Asagi Teno Picuno, Russia Gakuna, Ketanikini no Mukukinimpe, Subaki, Mukubidi, Anigini Solona, Ishiptolo, Ukraine Gaku Sasa, Agushaki Hipolo, Ukraine Wishmyokona, Peitachamoku, drone bomb Laki. Ukraine Wishmyokona, Peitatu Vai Ipi. And Russia Gaku Kars region la, Ukraine Wishmyokona, drone bomb Tipako, Akumtoshi, Peitatu Vai Ipi. Drone bomb Hipakoye, Ukraine Gaku, drone Kumsadola, Akshola Velchikoke Ipi. Sagiki, Chipungo, Anigini Solo, Reuters Sutsa Kithe no Pikyuno, Palestine Hamas terrorist Galum Kongo, Israel Gakuna, Agushaki Hippo ye, Tavepen Kyugona, Qatar Gaku capital, Doha Pugila, Akupza Hutu Vekimo. Israeli Defense Forces Wishmyokona, Gaza Strip Yegula, Hamas Galim Sas, Akumtosia Agushape Ipi. Itagi Asagi Teno Picuno, Qatar Gaku capital, Doha Pugi Tipolom, Hamas no Israel Wishmyokona, Agushaki Hippo, Tavepen Kyugona, Akupza Shiku Tipolom, Hamas Galim Podola, Sakpe Lakimo Igimove Ipi. Ena Tiliki Mopu, Palestine Hamas Galim Kongo, Israel Gakuna Agushaki Hippo, Tavepen Kyugona, Israel Mi Kutomona. Pana Israel Gaku capital Jerusalem Pugelogi, Igona Igau Kave Ipi. Israel Gaku Prime Minister Benjamin Netanyahu no, Ishik Tolomo, Tamona, Palestine Hamas Galum Hosas, Agusha Kugongno, Israel Gakumi, Tim Tipakono, Panong Nokamo Kulano, Igona Igau Kave Ipi. Israel mi Tipakona, Agushi Hippo, Tavepen Kuonga, Igaku Tipo, Kekiyen, Palestine Yako Sapu Kulana Kumoi Ipi. Panong Kimji, Palestine Hamas terrorist Galum Kongo. Israel Gakuna Agushaku Hippo, Tavena, Israel mi Agukila, Kaka Pipa Kopela, Pana Israel Gakula, Ide weapon Kugona, Iraukaku, Sive Ipi. Itagi Panong no Picuno, Benjamin Netanyahu Yepika Hippo ye, Aula Aji Aku Yepika Lakiki Ipi. Ena Tipo Kiki, Alhokutu Timpitinsku Yepika Laki Ipi. Sariki Chipungo, Anigini Solo, BBC News Sutsa Kithe no Picuno. Itagi United Kingdom Gaku intelligence Mpona Pulkyu Kikelano Picuno. United Kingdom Gaku no, Panagaku Ushinano, Ukraine Gaku Tseveke Oye, Russia Gaku Yege Alo, Kilikilamo, Peitalnani Ipi, Azatsavai Ipi. Ikimo, United Kingdom Gaku no, Panagaku Ushinano, Ukraine Gaku Tseveke Odola, Storm Shadow Ushinano Ye, Russia Gaku Yege Alo, Ukraine Ushmiopela, Peitapeni Shamway, Ena, Lakan. Ikimo Storm Shadow Wishinu Hipakoye, Russia Wishmi, Ukraine Langwa Kako Sasa, Agushin Killer, Ukraine Wishmi Opela, Peitapen Kiwona, Azatsvai Ipi. Sariki Chiribidi Agizani Tololo, the Eurasian Times Sasaki Teno Picuno, Russia Gakungo, Ukraine Gakuna, Agushaku Hipola, British Yepicano, Panagaku Wishinanu, British Robot Dogs Ipikekongo, Germany Gakuna, Ukraine Gaku Siku, Anti-Thermal Thermoflates. Boost Ipikeko, Ukraine Wishmyokona, Agushi Hipola, Akumtoshi, Peitatu Vai Ipi. British Yepicano, Panagaku Wishinanu, Ukraine Gaku Sveku, BAD2, British Robot Dogs Wishinanu Tipakoye, British firm Breed Alliance Company Mpona Mla Pelkuke Ipi.
eno tie Germany ga khu media outlet JKP laki wild ipikuna shupewai ipi British robot dogs wushinanu hipakoye ajuna atsumi hikulana mlapeltu wushinanu laki ke ipi eno agushinanu hipakoye video camera ge peithal chani ipi ena British robot dogs ipike wushinanu hipako vechona agumi ko kilangwan kila ena ku ko wushi kila ithive chani ipi ena agushinanu hipakoye Ayeghiqha laki dola kilometer chirek tolo pol chani ipi ena British robotic dogs hipakona agumi kolona akum toshi alkage webkul chani ipi sarikhi chigaso muchulani chololo the Indian Express sasaki theno pikuno sarikhi chigaso muchulani chololo Reuters sasaki theno pikuno Palestine Hamas terrorist walme kono pikuno Qatar ga khu capital Doha phugala New Palestine Hamas usmi kongo Israel ga khuna agusha kyu hipoye tawepen kyonga agakupcha shivemo Israel usmi konan New Palestine Gaza Strip yege hipo kwena ukhamo kelaye agushi hipo ye kilemo tavemo nani ipi itari Palestine Hamas terrorist walmi kono pikeuno Israeli Defense Forces usmi kona Gaza yege hipo kwena ukhamo ke thaklaye kilemo ceasefire simlai momo agushi hipo ye tavemlai ipi sarikhi shigaso muchulani chololo Reuters sasaki theno pikeuno Russia ga khu Kremlin AD shakyu Russia Security Council Secretary shakyu Nikolai Petroshovna Izvestia News la interview la kilo pikuno Ukraine wushmi kona New Russia yege Kars region tolo New Russia wushmi ko sasa akum toshi agushil kyu hipo ye United States ga kungo NATO North Atlantic Treaty Organization ga khu hipakona agushina nungo tokhala Ukraine ga khu kupukyu vechona ke ipi Tikumaye Ukraine ga khu likhina kumushim lai ipi Itagi Reuters sasaki theno pikuno Ukraine wushmi kona Russia ga khu Kars region lo United States ga khu wushina nu khami pe thono Russia wushmi ko sasa agushi chekyu footage video juthoge phulwai ena akhalo klhawe kyuge Russia ga khu Defense Ministry kona shupewai ipi Sarikhi chipungu anigini sololo Business Insider sasaki theno Russia ga khu Kars region lo Ukraine wushmi laki Russia wushmi ko sasa agushi cheke ko dolo tim laki no pikeuno Russia ga khu Kars region lo New Ukraine wushmi ko sasa agushi chekyu Russia wushmi khamiye alutsumo kyu tomo ani ipi New Ukraine wushmi ko na ko mo panong attack ni pi kumsmo na alokuno she ngo chekemi Russia wushmi tomo acheni ipi ena panong na alokuno she coffee chaha shocheni ipi itage pano pikeuno New Ukraine wushmi ko na Russia wushmi aga sala ngwa gi kyu am kolaki phulwei ipi eno Tileno New Ukraine wushmi ko na panong show alkango bom tomo vese kyula panong igona akichkhwe ipi Tileno ningo Ukraine wushmi ko na Russia wushmi tomo alkango bom na vekapitiwai ipi eno tie Ukraine ga khu ET mkola correspondent shakyu Christopher Miller na Ukraine ga khu President Volodymyr Zelensky vila piwai ipi eno Tileno Russia ga khu wushmi timi tomo na Ukraine ga khu wushmi ko gizla surrender shivai ipi Itagi Ukraine wushmi ko no pikyuno ningo Ukraine wushmi ko na Russia ga khu Kars region square kilometer katoni lakhi show Russia wushmi ko launa luvetse eno aphu hosni bidige luvetse ipi Sarikhi chigaso muchulani chololo Reuters sasaki theno pikyuno Russia ga khu member of parliament lakhi shakyu Shermet no pikyuno United States ga khu ngo NATO North Atlantic Treaty Organization ga khu kona Ukraine ga khu kupukyu vechona Ukraine wushmi ko na New Russia ga khu Kars region lo New Russia wushmi ko sasa agusha kyu hipo gona Ayeghiqha agushi kiji Third World War ipikyu ipegnani ipi eno tie Russia ga khu member of parliament Mikhail Shermet na RIA sasaki theno shupewai ipi Sarikhi chipungu anigini sololo the Hindu sasaki theno pikyuno UNESCO United Nations Educational Science and Cultural Organization kono pikyuno Afghanistan ga khula Taliban galum kono Ayeghiqha shivekyu gona Afghanistan ga khulimi 1.4 million shona Kithe kucho ithumlawai ipi Itage the Hindu sasaki theno pikyuno Afghanistan ga khu Taliban yipikana pana ga khu totimi kumchu gona phiki ye la khamo kimo high school ki phiki ngo higher secondary school ki phiki lo pana ga khu totimi ko
pu kiu ye la khani ipi sage khe chibidi ashigani sololo Twitter sa Kithe no pikiu no ho Assam rifle wushimi kono India ga khu Manipur states la Myanmar ga khu guthu ngo Manipur states guthu dola mete golomi KYKL ko ani pi ithibe ke no panong no tilena search operation shive ipi panong no tilena KYKL mete golomi po dola timbidi ye sage khe chibidi sololo no kagalwai ipi no panong launa agushinanu kami ge kagalwai ipi issue sa Kithe hipado nangkam chishkim thi